Uje kandi bahaye ikaze abakurikira Isonga TV ku ngingo zitandukanye z'amakuru ku mutekano politiki na diplomasi mu karere k'ibiyaga bigari ndetse n'ibibera hirya no hino mu isi. Eka nsuza batwumvira i Kigali mu Rwanda, Kampala, Uganda, Bujumbura mu Burundi, Kinshasa muri Republika Kongo, Nairobi muri Kenya, Dar es Salaam, n'abatwumvira mu mijyi mikuru y'ibihugu murimo mu manenye z'isi. Mwese bahaye ikaze. Turi kuwa kane tariki 22 z'ukwezi kwa Gicurasi 2025. Bahaye ikaze rero ku ngingo zikomeza amakuru birumvikana ku rupapuro rwa diplomasi ndetse n'ibibera imbere kuri terre, byose bifite ubikura n'urugamba rukomeye mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri territoire ya Karehe, coalition ya Kinshasa yabyutse yigabiza position z'abarwanyi ba M23 ahitwa Remeka Mapingu ndetse n'ahitwa Geshe. Bibice byose biravuga ko coalition igizwe n'abazalendo, igisoda cy'u Burundi, FDRL n'abandi bafatanya ibikorwa babo bakomeje kwegereza position z'abarwanyi ba M23. Nako kandi mu marembo ya gace ka komine Minembwe ahitwa mu Rugezi, coalition naho ikomeje kugerageza kwisubiza zira position. Birumvikana ari nako bakeneye ikibuga cy'indege cya Minembwe n'ibindi bice byose byegereza muri kara gace. Nyuma kubanyuza mu bice bitandukanye tugaruka muri Kivu ya ruguru mu gace k'Ibirunga, no bivugwa ko muri iriya parke ya Virunga cyitwa FDRL zanze gushirayo. Turaza kubyinjiramo ari nako birumvikana turi buze kwikoza hitwa Lubero. Ibice byose ndi kubabwira birimo imirwano hose, turaza kugenda tubavuga gatanu ku kandi. Mu gihe kandi Kinshasa ibisusa by'amazi ashyushye, umwe mu bagabo bamenyekanye cyane ku butaka bw'u Rwanda ndetse n'ahandi nyuma yo gukura mu mvugo cyangwa se nyuma yo kugenda arangwa n'imvugo zibasira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ni His Excellence Paul Kagame, bamwita Constantin Mutamba. Nawe rasabirwa kwa kubudahangarwa kugira ngo amategeko atangira mukurikirane. Constantin Mutamba arazira iki? Biravuga ko icyitwa kunyereza umutungo w'abakongomani bisa nk'aho umuco abadiplomate bose biyambitse muri Kongo. Uyu nawe rero ngo miliyoni 19 z'amayero agomba kubazwa zagiye, cyane ko nk'umuntu uri mu mujishi muri Minisiteri y'Ubutabera. Constantin Mutamba agomba kubazwa miliyoni 19 z'amayero zari zigenewe kubakwa gereza. Ni gereza iri Kisangani ni mu ntara ya Chopo, ariko aya yose ngo akaba yibereye ku mufuko we. Muri konti nyinshi zitandukanye afite mu bihugu by'amahanga, iyi konti afite Belgique, izafite mu Busuwisi, ndetse bikavugwa ko hari n'ibindi bihugu byo muri Caraïbe ubwo n'Amerika yo hagati. Bano bagabo bagiye bafitemo imitungo ndetse n'amabanki akomeye. Ibyo byose birumvikana ko Constantin Mutamba nawe agomba kwiyongera ku bandi, bagomba kubazwa umutungo w'abakongomani, imisoro ndetse n'umutungo bwite w'abakongomani bakomeza kugenda abanyereza. Turaza garuka hitwa Warikare, mbabwire ko morale yose muri position z'ingabo za leta nyuma yuko uwitwa Lieutenant General Masunzu Pacifique yongeye kugenderera biriya bice guhera tariki 14 kugeza tariki 19 z'uku kwezi kwa Gicurasi. Ni minsi 5 uyu Lieutenant General Masunzu Pacifique yibereye muri Warikare yari gutanga briefing zikomeye ku bagize coalition ya Kinshasa, ababwira ati mwibuke ko gahunda ari kwisubiza ibice byose bigenzurwa n'abarwanyi b'imindura amatwara ba AFCM 23, ndetse kandi ngo mugomba kubirukana burundu mugakora ibishoboka byose musubiza inyuma izi position cyangwa se mugarurira position zaba barwanyi ba M23. Uyu Lieutenant General Masunzu Pacifique akunze gushinzwa kuba ari kigwari kuko yagiye yibasira cyane abarwanda phone kandi bivugwa ko bavukamo, ariko kandi ku rundi ruhande birumvikana wangona bose ku ruhande rw'abatwawe n'ingenga bitekerezo za Kinshasa mufata nk'umugabo w'intwari. Birumvikana woherejwe iwabo nawe rero ashyiramo imbaraga zose zishoboka kugira ngo agaragarize ba boss cyangwa se bashebuza Kinshasa ko ibyo bamukeko by'ubugambanyi n'ibindi ko yakifatanya n'aba barwanda phone byaba atari byo. So yari muri Warikare bari gutegura urugamba rukomeye, urugamba ngo rugomba gusiga bafashe Goma ndetse na Bukavu. Mu gahugu kinyigije n'abaturanyi basuhuza cyane abatwumvira muri komine Burama, abatwumvira hano mu Bwiza quartier rwose bivuga ko yituwe n'abasirimu cyane hariya mu Burundi, abatwumvira mu bice bitandukanye birimo za Gitega ndetse n'ahandi aho za Cibitoke, mwese ndabakingurukiye. Hano rero mu gahugu kinyigije amakuru ahararemeza ko urubyiruko rwose rw'abarundi, urubyiruko rumaze kugimbuka cyangwa se ingimbi n'abangavu bagomba kujya bahabwa imyitozo ya gisirikare hose mu gihugu. Ese iyi policy cyangwa se iyi politiki y'abarundi igamije iki?
urubyiruko rwose barashaka kuri imyitozo ya gisirikare. Ngira ngo iyi ni gahunda isanzwe yari mu bihugu nka Misiri ku mugabane wa Afrika, ndetse iyi gahunda iri mu bihugu nka Israel. Ubundi akenshi gahunda ikunze guhabwa ibihugu biba bitizeye neza umutekano wabo, bavuga bati nawe wamenyere ku rubyiruko turi imyitozo y'ibanze ya gisirikare mu gihe rwambikanye bizatugore cyane, turebe ko twakikingira nka Israel. Niko bimeze kuko guhora bahanganye nk'Abarabu birumvikana bituma nabo bahora bari up cyangwa se bahora bari maso kugira ngo birinde ko bazagwa mu mutego w'aba Barabo. Ni nako bimeze muri Misiri ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye. Ubona ko ari na politiki ibihugu byinshi bya Afrika bishaka gushyiramo imbaraga, bavuga bati urubyiruko rwose ruhabwa imyitozo. Hano rero mu gahugu kinyigije Eden ya Afrika naho niko bimeze, barifuza ko urubyiruko rwahabwa imyitozo. Iki gitekerezo rero n'ubundi na wundi wagitanga utari Reverien Ndikuriyo, akaba ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD FDRL ku butegetsi mu Burundi, ndetse bibutsa ko n'amatora yegereje hano mu Burundi, ariko ngo ibikorwa by'urugomo n'ihohoterwa rya hato na hato ngo rwose bikomeje kwiyongera mu gihe ngo amatora yaba yegereje. Niko raporo zibigaragaza ari imbere muri Eden ya Afrika, naho turaza kuba tubicamo birumvikana. Indi ngingo ngira ngo tuza gushyiraho tukaba twayishingaho cyane agati n'ingingo ijyanye n'uko ingabo za Afrika y'Efasandif zitigeze zitaha, ahubwo ziri gukora amayeri zimurika amafurage za gisirikare zihambaye, aho bivuga ko ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hari mu Burundi ariho izi ngabo za Afrika y'Epfo zaserera amafosa, aho kugira ngo zitahe zirugaragaza ko zitashye ubundi zikahita zigaruka zikajya kwita zibera ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye imbere mu Burundi. Amakuru rero y'ubutasi aragaragaza iki kuri ingingo? Amakuru aremeza ko gahunda ihari ngaruko izi ngabo n'igisoda cy'u Burundi bagomba gushaka uko bapfumurira muri Uvira. Barifuza ko uyu mujyi wa Uvira n'ibindi bice byose birimo za Kamanyora n'ibice byose M23 ifite rwose muri rusange badashobora kuba babyigarurira. Hari amakuru cyangwa se ubwoba bwinshi ku baturage baturiye Uvira n'abari muri Kivu y'Epfo muri rusange n'abatuye za Bujumbura n'intara zegeranye na Repubulika ya Kongo ira près de Ruzizi muri rusange. Hari ubwoba bw'uko mu gihe M23 babigenzura kara gace ibintu rwose bishobora kuba ibindi, ndetse amakuru nahararemeza ko n'ubu ngubu bivugwa ko M23 mu marembo abaturage bari guturuka muri biriya bice M23 igenzura binjira mu Burundi. Mubaze neza bari kwinjira mu Burundi baturutse mu gice cy'uburasirazuba bwa Kongo, ukuntu basa nkaho abantu bari kubikanga cyangwa se ubona rwose abantu bari kubishisha. Ni nako bimeze mu bindi bice by'intara zigize Repubulika ya Kongo. Abaturage baturuka mu bice by'uburasirazuba ubona ko iyo bageze mu zindi ntara iyo za Chopo, aho bazamutse bari za Tanganyika bari za Karemi, ubona ko abantu babishisha bavuga bati aba bantu rwose bashobora kuba baramaze kwirunduriramo ibijyanye n'ingengabitekerezo cyangwa se bafite ukuntu bigishijwe bihambaye ibijyanye n'umurongo wa politike wa IFCM 23, bakavuga bati rwose abantu bashobora kuba ari ikibazo ku mutekano w'igihugu. Aya makuru y'ingabo za Afrika y'Epfo, ibikoresho bihari ndetse n'ingendo zagiye zibaho, hagiye habaho ingendo zituruka ku kibuga cy'indege cya gisirikare muri Afrika y'Epfo ziza kuri Port Sudan zigaruka imbere mu Burundi. Aya makuru yose muraza kuba muyabona birumvikana gatanu ku kandi. Reka nanzike birumvikana mera kuri iyi nkuru y'ingabo za Afrika y'Epfo kuko niyo nkuru navuga ko ihatse izindi muri kano karere k'ibiyaga bigari, nyuma yuko izi ngabo za Afrika y'Epfo n'ubutumwa bwa Sami muri rusange batsinzwe uruhenu na IFCM 23 mu kwezi kwa Mutarama mu mpera ubwo aba barwanyi bafataga umujyi wa Goma. Izi ngabo nyuma y'igihe gito SADC bimwe mu bihugu bifite ingabo zabo mu burasirazuba bwa Kongo baje guterana baricara bemeza ko ubutumwa bwa Sami bugomba guhagarikwa cyangwa se bugakurwaho kuko n'ubundi butigeze bugera ku musaruro bwari buteganyijwe. Ubu butumwa bwa Sami RDC bwaje bushimba ubundi butumwa bwatsinzwe bw'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ya SALIF. Ubutumwa navuga ko bwananijwe cyane n'ubutegetsi bwa Kinshasa nyuma yuko Felix Tshisekedi abonye ko politike ya SALIF ihabanye cyane ibitekerezo bye byo gusoza ikibazo cy'abarwandafone cyangwa se cy'abarwanyi ba IFCM 23 yifashishije uburyo bw'amasasu cyangwa se uburyo bw'intambara nabwo butigeze bumuhira. Impamvu y'aya makuru nuko iki gisirikare cya Afrika y'Epfo amwe mu makuru y'inzego z'umutekano hari imbere mu Burundi aremeza ko hari uruhererekane rw'ingendo za hato na hato ku bagaba bakuru b'ingabo ku bayobozi b'ubutasi hagati ya Afrika y'Epfo, Uburundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkaho guhera tariki 12 z'ukwezi turimo kwa gatanu no tugiye guhera bivugwa ko zimwe muri delegation za Kinshasa ndetse na Afrika y'Epfo bagiye mu Burundi bahura n'abayobozi bakuru mu nzego z'umutekano mu Burundi. Byari tariki 12 z'uku kwezi kwa gatanu. Umunsi wari wabanje byari tariki 11 hari indi ndege
bivuga ko ifite nomero H225B. Indege ikaba ari y'ikigo ZXEGX, nayo bivugwa ko ikoreshwa n'ikigo cyitwa Baltimore Central Contracts. Indege ngo yavuye ahitwa Ratselia Military Airport muri Afrika y'Epfo yerekeza Burundi, agwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyitiriwe Melchior Ndadaye. Amakuru akemeza ko iyi nzira ubwo no kuvuga ngo akenshi barabizi ko mu kirere habamo imihanda, hari uburyo rero habaho recall y'ingendo zagiye zifatirwa mu kirere. Amakuru yerekanye ko ingendo z'indege zaturukaga ku kigo cya gisirikare cy'ingabo zirwana mu kirere za Afrika y'Epfo zira ahitwa Ratselia bagana ku Melchior Ndadaye, baca ahitwa Port Sudan muri Sudan, bagaruka mu Burundi basubira Rensia muri Afrika y'Epfo. N'ingendo zagiye ziba cyane, uvuga ngo bavaga hano hitwa ku kigo cya gisirikare cy'ingabo zirwana mu kirere Ratselia bajya Bujumbura, bajya kuri Port Sudan, ubwo ni muri Sudani, bagaruka Bujumbura gato bahita basubira kuri kino kigo cya gisirikare cy'ingabo zirwana mu kirere za Afrika y'Epfo. Nago hazwi impamvu indege yacaga kuri Port Sudan, ariko bamwe mu bakurikirana hafi bakavuga bati ibi ngibi ni ukuyobya uburari, birinda ko bigaragara ko izi ndege zava ku kigo cya gisirikare zinjira mu Burundi zisubirayo. Bakavuga bati bahisemo kujya baca kuri Port Sudan nko kuyobya uburari. Ibi ni bitangazwa na bamwe, mu gihe kandi n'ubundi amakuru yemeza ko ku munsi wa tariki 12 indi ndege ya gisirikare yahagurutse mu Burundi ijya kuri Port Sudan itwaye bamwe mu bayobozi bakuru mu bya gisirikare babiri b'u Burundi. Amazina abo ntabwo yizatangazwa. Yahise igaruka mu Burundi kuri uwo munsi, ariko igarukanye n'uno abagenzi batandatu. Yagiye ifite babiri, igarutse igarukana batandatu barimo abayobozi bane bo mu nzego zo hejuru ba Afrika y'Epfo ndetse n'abandi bayobozi bakuru mu gisirikare cy'u Burundi. Uwo munsi nago birarangira, indi delegation y'abakongomani yari ifite abantu 24 yavuye Kinshasa ijya mu Burundi. Iyi nayo yari mu ndege yitwa DAGB. Iyi ndege bivugwa ko bahise bajya guhura, bose bahurira Bujumbura, delegation y'ingabo za Afrika y'Epfo, ingabo z'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nibirarangira ubukiye bwa 13 nibwo indege itwara imizigo iri munsi y'ikigo cyitwa DAGB n'ubundi ikorera ni indege ni ya leta ya Kinshasa yageze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura itwaye intwaro. Indege y'imizigo bivugwa ko kandi yari imaze iminsi ikorera ingendo hitwa Port Sudan ndetse na za Bujumbura. Mbibutsa ko hari turi kuvuga ibice bitatu by'ingenzi: Port Sudan muri Sudan, Bujumbura ndetse na hamwe hitwa Ratselia. Muze kumva uruhererekane rw'ingendo z'indege abizitwara imizigo ndetse n'iz'abadiplomate bahurira muri bino bice byombi. Indi minsi yagiye ikurikiraho bivuga ko hagiye haba abayobozi mu gisirikare cy'u Burundi nabo bagiye bajyana ibikoresho babyimura babivana muri position zitandukanye babijyana hara ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Amakuru hari nuko ngo kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye gisa nkaho cyahindutse ububiko bw'intwaro z'igisirikare cy'u Burundi, ingabo za Afrika y'Epfo ndetse n'uruhande rwa Kinshasa. Gahunda rero ngo nuko izi ntwaro n'aba basirikare bagomba kwita babishiftinga bigaca muri Uvira. Ubundi ngo gahunda nuko banza guhangana n'abarwanyi ba AFCM 23 ahitwa Gatogota ndetse na Kaziba. Ibi bice byose bikabiri muri Warungu. Gahunda nuko banza kwirukana AFCM 23 Gatogota ndetse n'ahitwa Kaziba muri Warungu. Delegation kandi tariki 15 hari delegation yahagurutse mu Burundi igana Kinshasa. Ikaba ari mu ndege yitwa R45. Iyi ndege ikabikorwa n'ikigo cyitwa Jetstream Aviation. Izi ndege murazizi ni zino jet privé, birumvikana iz'abadiplomate. Ni ingendo za hato na hato, iyo noneho ngo yari twabana 34, ariko nabo bafite aho bahurira n'umutekano. Muri rusange amakuru y'inzego z'ubutasi imbere mu Burundi agaragaza ko u Burundi, Kongo na Afrika y'Epfo izi nama za hato na hato barimo ari ziri gutegura uburyo Burundi bwakongera guparticipa ndetse na Afrika y'Epfo mu mirwano ikomeye, ariko by'umwihariko noneho basa nko babuza AFCM 23 kwegera Fizi, Uvira ndetse na Tanganyika. Ngo ibi byose ni byo kurinda ko Uvira, Fizi na Tanganyika byajyamo bano barwanyi b'imindura amatwara ba AFCM 23. Mu kwa kane Special Force y'igisirikare cy'u Burundi bivugwa ko yahise igenda igashinga base ikomeye cyane hitwa Ubwari. Hano Ubwari bwo ni muri Fizi, abari Fizi n'abari muri kano gace ka Ubwari mbasuhuza cyane. Ndetse ngo iyi Special Force y'abarundi iri hano hitwa Ubwari muri Fizi ikafite gahunda yuko igomba gutangira abarwanyi ba AFCM 23 ko bakomeza ngo bajye Tanganyika ndetse no kwa bakegereza ngo bafatara Fizi. Mbibutsa ko amadubu ya Charles Sematama watwirwaneho hano muri Fizi abafite merema
binavuga ko harimo elemanye z'abarwanyi ba AFCM 23. Birumvikana imijyi ikomeye cyane nk'ahitwa za Baraka hano hafi ya Lake Tanganyika na agace ubundi karimo imisozi miremire ahitwa za Bijambo, ubwo birumvikana unagana ahitwa za Minembwe. Aha hose ngo ubwoba ni bwose, ariko iyi coalition y'ingabo za Afrika y'Epfo, Uburundi ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC bagomba kuba bakora ibishoboka byose. Abahanga bati nyamara inzoga ni yayindi, icyo mukora no guhindura icupa, kuko AFC yabatsindiye Goma ikabatsindira Bukavu, nakabuza yanabatsindira hano za Baraka, yabakubitira Uvira. Iki kigo cya gisirikare kiri ahitwa Bwari muri Fizi, aha naho rwose bakora operation zihambaye. Ibi byose rero no kugira ngo mbagaragarize uburyo Afrika y'Epfo Perezida Ramaphosa ejo bundi ubwo ari mu kiganiro na nyakwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, Ramaphosa yaravuze ati rwose nangazwa n'abatekereza ko nicenye na nyakwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame umuriro wakaka, ariko siko biri. Ariko muri rusange urabona ko imipango cyangwa se ibyo Ramaphosa ari mu magezi ateye ubwoba, aragaragara nk'umuntu wifuza diplomasi, ku rundi ruhande arimo arategura intambara, birumvikana n'abandi bafatanya bikorwa be. Ibi bijyanye n'amakuru y'ubutasi ku ngabo za Afrika y'Epfo ndetse n'iki gisoda cy'u Burundi bikaba binavuga ko kandi arimo gahunda zo kuyobya uburari, bagahabwa impuzankano y'igisirikare cya leta ya Congo FARDC, cyangwa se bakihindura abazarendo bakajya muri camouflage. Murabizi ko abazarendo abenshi nta mpuzankano bagira, babiyambariye imyenda isanzwe, ugasanga yambaye nka teni hasi ya gisirikare ariko hejuru yambariye igipira cyangwa se igikote. So bashobora kuza muri izi camouflage bakagaragara nk'abazarendo, cyangwa se bagahabwa impuzankano y'igisirikare cya leta ya Congo FARDC kugira ngo babone uko binjira neza mu rugamba, kuko ibiganiro biri kubera Doha, biri kubera Washington ndetse n'ibiri kubera Rome muri Togo, byose bisa nkaho byabuzanyije ko ingabo z'amahanga zazongera kugira uruhare mu bikorwa bya gisirikare. Ibi ngibi biza biniyongera kandi ku makuru agaragaza ko Kinshasa n'ubundi bakomeje gushaka abacancuro, ngira ngo umutwe witwa Eric Blackwater, ishami rikorera muri Colombia, hari amakuru amaze iminsi agaragaza ko Kinshasa bari kurambagiza uyu mutwe nyuma yuko abacancuro muri Serbia, abo muri Romania n'abandi benshi mu bihugu by'Uburayi batsinzwe. Kuri ubu ngo barifuza Blackwater ariko ishami rikorera muri Caraïbe kugira ngo baze barebe ko bakorera muri biriya bice. Impamvu ngo nayinde nuko bino bice bya Caraïbe ari amashyamba cyangwa se attitude yo muri Caraïbe ngimeze neza nuko muri Congo hateye. Ubundi bivugwa ko umuntu wabaye muri Brazil, mu mashyamba Brazil no mu mashyamba ya Congo yahabaga kandi nta kibazo gihari, kuko biriya bice biteye kimwe. Bano bacancuro rero bakorera muri ariya mashyamba ya Caraïbe kuza gukorera mu mashyamba yo muri Congo ngo byaborohera cyane, kuko kimwe mu bintu byagoye abacancuro b'abanyaburayi nuko bavuye muri biriya bice by'iwabo bakisanga mu bice bikonja, bakisanga mu bice by'amashyamba y'inzitane, mu migezi ya hato na hato. Umuntu uba muri Caraïbe ageze mu burasirazuba bwa Congo cyangwa se ageze muri Congo, muri amashyamba y'inzitane ya Congo Basin ndetse n'iyi migezi ya River Congo n'indi migezi myinshi, rwose ngo yahaba kandi ubuzima bwe bukagenda neza. Niyo mpamvu Kinshasa bari kurambagiza abacancuro muri Caraïbe basanzwe bamenyereye klima ijya kumera neza nka klima Congo isanzwe ifite. Reka bino tubiveho ubundi twigarukire gato imbere muri Repubulika ya Congo, mbanyuze gato kubijyanye n'urugamba hano za Karehe. Hano muri bino bice rero position za M23 ziri kugenda zigabwa dutero shoma, nago mu byukuri ari imirwano navuga ifunguye cyane, ariko birumvikana nk'abantu bafite position ziteganye rimwe na rimwe banyuzaho bagakozanyaho. So bongeye gukozanyaho rero muri biriya bice, ariko none mbabwira ko ahitwa muri Lubero bitari byo gukozanyaho, na hano muri parike y'Ibirunga FDRL ziri guhigishwa uruhindu n'ababarwanya ba M23 mu gihe muri Kivu y'Amajyepfo ho ari ugushotorana bya hato na hato, gukozanyaho bitewe nuko position n'ubundi zisangaho ziteganye ku mpande zombi. Ndavuga position ya coalition ndetse na position y'aba barwanyi ba AFCM 23. Reka ibi tubiveho mbajyane Kinshasa. Constantin Mutamba yamenyekanye cyane mu Rwanda nyuma yuko yagiye akura cyangwa se avugwa cyane mu mvugo zibasiraga nyakwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Uyu Constantin Mutamba nawe rero ngo icyitwa corruption ndetse na embezzlement muri Congo, ibyitwa kunyereza imisoro y'abakongomani, gufatamo uko bashatse mu mafaranga mu gasanduku ka leta, nta mutegetsi n'umwe muri Congo udafite kino kibazo. Constantin Mutamba bamwe bakavuga batese uyu mugabo ubundi ushinzwe ubutabera ni gute agaragara ahubwo muri case zerekana ko ari umwe mu bantu ahubwo batuma ubutabera buzamba mu gihugu, washyizwe mu mujishi kugira ngo uharanire ubutabera ariko nawe uri mu bantu batuma buzamba. Constantin Mutamba rero amakuru tugira aremeza ko umushinjacyaha mukuru w'urukiko rusesa imanza muri Repubulika ya Congo yasabye inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu ko bakambura Constantin Mutamba ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe. Ubundi kimwe mu bintu navuga abategetsi bo muri Congo bamenye hakiri kare,
bafite ukuntu bagiye basinya amategeko abambika ubudahangarwa bityo kugira ngo inkiko zijya kubakurikirana bigorane. Muzumva kenshi iyo bashaka kugira umuyobozi bakurikirana muri Kongo habanza kuzaho deba cyangwa se habanza kuzaho phase yo kumwaka ubudahangarwa. Ni nako bimeze kuri Perezida Kabila usanzwe ari senateri w'ubuzima bwe bwose, nyuma yuko ave ku munyamakuru w'igihugu yese basena ubuzima bwe bwose, yese abo umusenateri ubuzima bwe bwose, hari phase yo kubanza kumwambura ubudahangarwa kugira ngo amategeko amukurikirane. Na Constantin Mutamba nawe nka minisitiri w'ubutabera nago nawe yategeranwa mu nkiko atarabanza kubaho kumwaka ubudahangarwa afite. Ubwo rero umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza yasabye ko akurwaho ubu budahangarwa kugira ngo nawe w'ubutabera bubanze bumukurikirane. Amakuru yatangajwe na perezida w'inteko ya Kongo ni Vital Kamerhe, ni perezida wa Sena, aho ku munsi w'ejo byari kuwa gatatu tariki 21 Gicurasi yabitangaje ubwo ari mu nama n'abadepite bagize inteko ishinga amategeko ya Kongo, ubwo ni Lower Chamber. Vital Kamerhe mu magambo yati ndabamenyesha ko nasabwe n'umushinjacyaha mukuru mu rukiko rusesa imanza kugira ngo ahabwe uruhushya rwo gukurikirana Constantin Mutamba Tungunga usanzwe ari minisitiri w'ubutabera. Minisitiri Mutamba akurikiranyweho kunyereza miliyoni 19 z'amayero n'amafaranga yari yarateganyijwe ku mushinga kubaka gereza nshya Kisangani mu ntara ya Chopo. Minisitiri Mutamba aherutse gusobanura radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ko uyu mushinga wari warateganyirijwe miliyoni 29 z'amadolari, yemeza ko miliyoni 19 zashyizwe kuri konti y'abatekamutwe bibera muri Kongo n'agahomamunwa. Umushinga wo kubaka gereza nshya Kisangani uri muri gahunda ya leta yo kugabanya ubucucike mu magereza, yari kubaka mu mezi 18 hagashyirwamo ibitanda bisaga ibihumbi bitatu. Wibazo nawe ukuntu amafaranga y'igihugu yayobera kuri konti z'abatekamutwe. Ni ibintu mu by'ukuri udafite uko ushobora gusobanura. Miliyoni 19 z'amadolari, aya mafaranga ngo yibereye kuri konti z'abatekamutwe bibera hano muri Kongo n'akasamutwe mw'abavandimwe mwe. Uyu Constantin Mutamba rero nawe ubwo inkiko zishobora gutangira kumukoraho mu gihe yaba amaze kwamburwa udahangarwa. Ni nako bimeze kuri mugenzi we. Twigarukira gato kuri terrain mbanyuza mu bice byose bitandukanye. Uwitwa Lieutenant General Masunzu Pacifique, uyu mugabo amateka agaragaza ko ibisekuru bye nawe ubwe kandi nabihakana kuko adudubiza ikinyarwanda nk'uwakize mu mashuri ahambaye. Uyu mugabo Lieutenant General Masunzu Pacifique uvuka muri Kivu y'Amajyepfo aherutse muri Warikare position zikomeye za FARDC, ariko misiyo ya mbere yarababwiye bati twe turabasirikare, inshingano yacu ya mbere nukurinda ubusugire bw'igihugu. Icyo turahirira cya mbere iyo twambaye no mwambaro nuko tugomba gukora ibishoboka byose ubusugire bw'igihugu bukarindwa. Ati rero ibi ntabwo tuzabigeraho dukomeza kujenjeka. AFCM 23 irimo iratujyana hiti ku bwaza mvugo zubu, kuko FARDC mu bakongomani ise nk'uwo yamaze gucika amazi. Baravuga bati iyi AFCM 23 yamaze kwigarura imitima y'abaturage nyuma yuko imaze kwigarura imirima n'ibikuyu, kuri ubu noneho igeze ku mitima y'abaturage. Ati iby'abadiplomate bacu barimo za Doha na hehe mu byirengagize, mwe rwose mwitegura intambara nkaho nta kiri kuba. Mukora ibishoboka byose mbabone mwigaragaza, mutegura intambara ihambaye yo ku rwego rwo hejuru, intambara igomba gusiga twambuye M23 ibice igenzura. Barifuza umujyi wa Goma, bakifuza Bukavu ndetse n'izindi position. Ati ahantu rwose muharanire gutuma bino bice biba ibice tugenzura muri rusange. Rero Pacifique Masunzu bamwe bakavuga bati nyamara burya umugabo amanika gati yicaye yajya kukamanura agahaguruka, cyangwa ati ese Pacifique Masunzu ko wikirigita ugaseka bimeze bite? Kwambura AFCM 23 Goma uhereye za Masisi no kurikirana urugendo turuka ku nuru manuke za Kicanga za Kirorigwe he Masisi yose ujagajaga winjire muri Rucuru, umanuke hano Sake ufate Goma uyirengeho irashani de montagne uyimanuke neza ubererekera Ikivu kuri rutonde rw'imisozi mpaka muri za Bukavu. Ibice byose M23 bigenzura ngo Pacifique Masunzu arabikeneye. Amahirwe masa nicyo namubwira, ariko n'urugamba rudashobora kumworohera habe na gato. Uyu mugabo rero birumvikana no kugira ngo ashimishe ba boss Kinshasa bo bibereye mu mishinga, barimo baratekereza uko bakoze ibiganza mu gasanduku ka leta, undi nawe ngo ari gukora ibishoboka byose ngo ashimisha abapatro be hariya Kinshasa. Birumvikana rero reka uyu mugabo tumureke kuko n'umundi bye byakomeje kuba ibibazo. Muribuka ko mu minsi ishize bivuga ko yari yarakomerekeye mu rugamba akajya kwivuriza ifyo za Burundi. Buriya ngo Burundi
nari ndimo ndabaza umuvandimwe atese aho mbwira uko bimeze ubuvuzi aho ngo mu Burundi babuhagaze bute. Umuvandimwe arambwira ati hano n'uguterateranya rwose cyitwa ubuvuzi cyangwa se izindi ngeri zose abe n'uburezi n'ibindi tuba turimo tugenda duhuzahuza. Ubwo mvugane se none Pacifique Masunzu mwamuvurishije iki? Ambwira ati twapfuye guhuzahuza. So reka turebere uyu mugabo Pacifique Masunzu niba hari icyo ari bukore nyuma yuko amaze guhabwa ubuvuzi hari umugabo kinyigije Eden ya Afrika amaze guhabwayo ubuvuzi. Reka turebe ko hari icyo yahindura ku rugamba nyiri mu Burundi. Iyi nkuru nayo ndibuze gusorezaho. Hano mu Burundi amakuru ahari ngiyaneye ubwoba. Abavandimwe dukurikiye muri Burundi statistique zinyereka ko hafi 10% by'abakurikiye umuyoboro wacu umunsi ku munsi mwiri mu Burundi. Muze kumbwira uko mwakiriye amagambo uyu mugabo Reverien Ndikuriyo. Uyu mugabo ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi. Bwana Reverien yavuze ko urubyiruko rugiye gutangira guhabwa imyitozo ya gisirikare mu rwego rwo gufasha igisirikare cy'u Burundi ku kwita ku mutekano w'igihugu. Nyiboneye inkuru yese mvuga ni nyamara urubyiruko rwose rubayimbonera kure. Abarundi mwese mugiye kubimbonera kure, nyamara mwibuke reputation y'imbonera kure. Ibi ngibi mbibutsa ko uko byamera kose na rimwe inama izigera ihinduka inare. Yewe niyo inama wayifata ukayambika uruhu rw'inare still ikomeza kuba inama. Urubyiruko rw'abarundi mutwumva singiye kubagumura, ni igitekerezo kimwe mumenyesha makuru ukurikirana hafi ibera mu karere k'ibiyaga bigari. Reputation y'imbonera kure si nziza, bagiye bavuga mu bikorwa by'ubwicanyi, ubusahuzi n'ubugizi bwa nabi. Abagabo nk'aba sinekereza ukuntu urubyiruko rwose rugiye guhindurwa imbonera kure. Ikibazo gikomeye cyane. So ngibi rero ngo biri mu rwego rwo gukomeza gushyikira no kwita ku mutekano w'imbibi z'u Burundi, aho urubyiruko rwose rw'igihugu rubyifuza kandi rubishoboye ngo ruzajya ruhabwa imyitozo ya gisirikare. Nyuma y'imyitozo urwo rubyiruko rukazaza gufasha ingabo z'u Burundi mu gihe cyaba bikenewe. Byumvikane ko bari gutegura intambara ikomeye. Ibi umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi Reverien Ndikuriyo yabitangaje ubwo yari muri campaign y'iri shyaka. Ni campaign yabereye mu ntara ya Burunga, soza cyane abatwumvira za Burunga tariki 17 Gicurasi ku kibuga cyitiriwe Nkuru Nziza Peace Park Complex. Kibuga cyiza cyane hari rwose za Burunga. Yagize ati urubyiruko rwose mu Burundi rubishoboye, rubyifuza kandi rubyiyumvamo, rurahamagarwa kwitabira itangazo ribahamagarira kwinjira mu rwego rushya rw'umutekano ugamije gushyigikira ingabo z'u Burundi bita FRAD, Force de Réserve et de Préparation au Développement mu nyihangane France yanjye nuko ndeshya. Nkuko byemejwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye byari tariki 8 Rusama, kwezi kwa kangahe mu Burundi mutubwire. Urwo rwego rushyashya ruzaba rugamije kungana igisirikare cy'u Burundi mu by'umutekano ndetse rukazaba ruyobowe n'uwitwa Major General Ignace Sibomana. Urubyiruko rw'abarundi mwese mugiye kubimbonera kure. Nje ndahamya ko gahunda za leta atari mbi, ariko ibintu byo kubinjiza mu mbonera kure bano batipe babagizi ba nabi simamya ko ari ikintu cyiza cyane kuri mwe. So muri rusange ubwo birumvikana ko namwe ndahamya ko mugomba kubaka igihugu, ariko nanone mutivanze mu bikorwa kuko zino mbonera kure n'abandi bavandimwe babo ni ikibazo gikomeye cyane muri rusange. Ubwo mubaka igihugu ariko mwirinda kwivanga mu bikorwa by'ubugizi bwa n'urugomo bikunze kuranga bano badede, cyangwa se bikunze rimwe na rimwe kuvugwamo zino mbonera kure. Murabizi ko ziri kuvugwa muri Kongo, zaje zivugwa cyane mu bikorwa by'urugomo aho za Uvira. Raporo za IFC 23 zaje zigaragaza ko aba badede atari abantu bano zino mbonera ko atari abantu beza, bavuga mu bikorwa by'ubwicanyi ngaho mu ngenga bitekerezo. So muri rusange mugerageze, cyangwa se urubyiruko rugutumva rw'abarundi, nge mamya ko rwose gushyikira igihugu ni ikintu cyiza, nationalism ni nziza, ariko in which way? Ushobora kubaka igihugu wicara ugakoresha imbuga nkoranyambaga zawe neza uvugira igihugu cyawe mu promoting visit Burundi. Ushobora kubaka igihugu cyawe wiguka ukiteza imbere, ugahanga imirimo, ugafasha abandi urundi rubyiruko. Ariko simbona ko wakubaka igihugu ujya guhabwa imyitozo ya gisirikare ngaho urigishwa gutaruka kugira gute, urahawe intwaro, shyizwe mu ngenga bitekerezo, ugiye kwica abantu. Come on, that's not fair at all. So reka rero njye mbashimire n'ubutumwa Isonga TV tuba tubagezaho muri rusange.
reka mbashimire cyane, mbabwire ko amakuru n'ibiganiro byacu byo aba arakagaruka. Nge nitwa Semugeshi Bayingana, tubana umunsi ku munsi ku ngingo z'amakuru ziba zigezweho. Blessings over blessings, mbifuriza umugisha w'Imana umunsi ku munsi. Imana ijibana namwe kandi bahire mu byo mukora byose. Bundi tubane mu kanya gato karaza kuba kari imbere tuganira ku bindi byinshi bitandukanye. Blessings.